Karışka kayvanı bu dünya, martlardın meydanı bu dünya. Bir kavul ulaktı taşladı, olcıgı davranın bu dünya. Boychi bor o'rtanib kishinadi, so'lig'inchi dolmak ishladi. Boychi bor o'rtanib kishinadi, so'lig'inchi dolmak ishladi. Quriga kirgin or uchun, ko'nglingda menda yor uchun. Quriga kirgin or uchun, ko'nglingda menda yor uchun. Bu yolg'onchi dunyoda o'tkinchi erur bari. Hayot maydoni bilsang, asli o'zi ko'pkari. Bos bos qamchi bos, ot choptir yigitga mos. Bos bos qamchi bos, ot choptir yigitga mos. Ey yigit boshing ko'tar, yashagin yigitga xos. Chavag'on boshing ko'tar, yashagin yigitga xos. Olsanday o'kirgan o'zingma, burgutday tikilgan o'zingma. Olsanday o'kirgan o'zingma, burgutday tikilgan o'zingma. Shayladim amozni bevafo, davraga kirsam o'zim yo. Shayladim amozni bevafo, davraga kirsam o'zim yo. Bu yolg'onchi dunyoda o'tkinchi erur bari. Hayot maydoni bilsang, asli o'zi ko'pkari. Bos bos qamchi bos, ot choptir yigitga mos. Bos bos qamchi bos, ot choptir yigitga mos. Ey yigit boshing ko'tar, yashagin yigitga xos. Chavag'on boshing ko'tar, yashagin yigitga xos. Yo pirim, boychi borim oyim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Assalamu alaikum urmatlı bizden mekendeşler, urmatlı bizden görücüler. Alış yerde жүрген Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер. Ошентип биз бүгүн Ош областы Өзгөн районундагы болуп жаткан Абдышүкүр агабыздын берип жаткан улак тоюна келип жеттик. Аламан улакка ушу жерде кичине кызматка келген агаларыбыз бар. Мына Жалал-Абадтан келген биздин коногубуз Максат акабыз бар. Бул үндү Туран деп таанышат бул агабызды. Туран агабыз улактарды жакшы алып барып, акыйкатты, ачыкты сүйлөп, ушунча эл башкарып, эл менен кызматташып жүрөт. Бүгүн абдан жакшы бир маанилүү күн болуп жатат. Абдышүкүр ага, ассаламу алейкум. Жакшысызбы? Улак тууралуу кичине айтып, сорундар кандай болот? Айтып койсоңуз. Sorunlar şu bütü, tay, koy, echki. Pavanlar жақсы келіп, жақсы ойнап кетсін. Жақсы ниетті беріп отырмыз. Машалла, машалла. Чыңыз ака. Кездерде тойлар тынч өтсін, шу ауыз тынч, қырсығы жоқ, жақсы өтсін. Палуандар шу сорындарды алып кетсін, жақсы өткен олай. Машалла, машалла. Бұл Туран агабыз бүгін қызматта. Бұл үлінді ақтақ қараны қара деп ардайым жақшы алып барат бұлақты. Улак тынч өссүн, палвандарын жалы бош кетпесин, аттар мүдүрүлбөсүн. Аманат тынч эсин аман өтүп алсын. Алла разы болсун. Той башталды. Мекендештер калуу тилек айтып дуа кылып коюңуздар. Улак абдан жогорку деңгээлде өтөт, иншалла. Сиздерге толук жеткизгенге аракет кылып турабыз. Дуа кылыңыз. Şükürlüyem kılıyken ihsalarını Allah ihsalarını kabul etsin. Tanıcanların sağ kılsın. Allah işlerin bereketli etsin. Yurtumuzda daim tinçlik, hatırcamlik, tokçilik olsun. Daim toylar oluşunu Allah nasip etsin. Ошентип улак башталып алдында турат, улак оюн таласына жөнөдү. Урматтуу мекендештер, бүгүн абдан жогорку деңгээлде улак өткөнү жатат. Келип көрүп кетиңиздер, дуа кылып кетиңиздер.
Dua qilib qo'y. Gapirib qo'ying ya chiroyli. Dua qilib qo'y, dua qilib qo'y. Ilohim sizga insonlarni Allohingizlarga yo'da qolishsin. 5 kez o'ynab, polvonlar xursand bo'lib ketishini Alloh nasib qilsin. Amin, amin. Maşallah, mana o'shantib Abdushukur og'amizning ulog'i boshlandi. Kelib ko'rib ketingizlar. Sorunlar ayabay ko'p. Bir dagı polvondan jalı qur ketmesin. Atları müdürülmesin. Toy başlandı, ulaq başlandı. Bugünkü toyun sorunları. Buna tö 1, 2, 3, 4, 5 tay. 5 tay. 1, 2, 3, 4. Gelip balonları alıp getinizler. 1, 2, 3, 4, 5 eşki, 6 koy var iken. Ma eşkiler koyuyor. Koyuyor hem ladil bodre koyuyor. Gelgile daha balonlar çağı alıp getevergile. Birbirlerde ayak yapıyla. Bu da ömrü akıyor dersin. Allahu Ekber. Abdushukur ağabeyimizin atası gelip vak batasını verdi. Buna ulak başlandı. Aksakal duasını verdi. Ulak başlandı. Oşentip.